Kwaba kuhle Prinze ngihlanganyele nawe mbukeli weTindzaba la ku SABC1 nakulehaye lishonile asibuke nadi lethamba impilo. Those men and women who are here today and to whom we are bestowing the highest accolade a country can give. Mengameli Cyril Ramaphosa uthwese tiqu bantfu labangemashumi lamathathu nesiphohlongo bakuleli nalabanye bakulamanye emave labadlala inzima lebaluleke kakhulu ekwakheni lelive. Malema used to go around and say that he controlled all court of South Africa and the justice of system of this country, and that is still a crime. Ingandolo lephakeme ePitoli ikhiphe isijubo lesivuna Julius Malema ecaleni lalivulele sishoshovu setemasiko nemsakati ngizwe Mchunu. This is not a tendency that's limited to Johannesburg and at the venues we manage. You see it all over. Bemthetho bathi kufute bathanzi nebalandzeli belibhola baye nemathikithi langiwo etinkundleni temidlalo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthwese tiqu bantfu labangemashumi lamathathu nesiphohlongo bakuleli nalabanye bakulamanye emave labadlala inzima lebaluleke kakhulu ekwakheni lelive. Uthi lokujabula kukusingatha labasikati kanye nalabadvuna labatfutfukise kuqhubekane kwakha lelive kute kuthi kube nekulingana tebulungiswa kanye nesifundi kuwonke wonke. Bantfu labadlala inzima lebalulekile kuleli kanye nalabavela kulamanye emave kanjalo bebahlonishwa kucitela kwabo bunye kulingana kwebulili kanye nekusebenzela kuphumelela kwelive. Bekuhlonishwa bemkhakha temicilo njenga Jonathan Butler, mkanjubo vute buciko Todd Matsikiza kanye nanjinga lwati Sheriff Cater lowenda emafilimu. Those men and women who are here today and to whom we are bestowing the highest accolade a country can give are also the mirrors of the South African society. Their life works and their achievements reflect those same values that we as a people hold dear and the values that continue to guide us along our journey as a people. Well, that process is ongoing, but I think today we give the honors to the people we are celebrating today. Sihlalo we-SACP lobuye abe yindvuna eliteorite science kanye netebuchwepheshe Dr. Blaine Nzimande uvale sekungamesekeli mabhala nejikelelo weMakomani Sisoli Mapayela ngekuthi athi kwendiwe luhlelo lokukhishwa kwamengameli Ramaphosa sikhundleni sakhe. President has a right to take the report on review, just like everybody else has a right to appeal. Tinhlawulo tepolitiki tiniketwe kute kube ngulesihlanu ukuthi timikise emabito emalunga eParliament langemashumi lamathathu nakunye latoba ingcenye yalolu hlelo lokukhipha amengameli sikhundleni. Sishoshovu setemzabalazo umfundisi Frank Chikane wethule bufakazi bakhe ngembi kwelikhomishana letemaqiniso nekubuyisana. Chikane utshele lelikhomishana ngekushaywa, kuboshwa nekufakelwa shevu ngemaphoyisa embuso welibandlululo. Chikane utshele lelikhomishana ukuthi kwaba inhlanhla kusenza kwakhe kushevu nasekufakelweni imbothi lobuyingoti etimbahleni. The case that is before us is the one I really wanted to know about. You know, the torture in prison, John Foster, Krugersdorp, third-degree methods, injury my back up to now, third vertebrae, it's still a pain. Leshoshovu setemzabalazo sithi kuyasikhatsata ukuthi bancane bantfu labashushisiwe kulamacala noma bese kuphela iminyaka lengemashumi lamathathu leli laqala kubuswa ngenzandvu yelinyenti. My pain when you read my letter to the minister is that the plea agreement gave more information about others when you read it. And I expected that the prosecution authority would pursue those cases. Kuyaqhubeka kuhlala kwaleli khomishana.
Inkantolo lephakeme ePitoli ikhiphe isijubo lesivuna Julius Malema eqaleni lalivulele sishoshovu setemasiko nemsakati ngizwe Mchunu. Lokhu kulandzela sicelo lesafakwa nguMalema inkantolo akhala ngetiphimiselo tamchunu letimfuna tafundi latenda ngaphandle kwetindlu tembuso ngenyanga lefile leta sabalala etinkundleni tekuchumana. Ufika semandleni imengameli weBhinqa Nation nelebeka ngumsakati ngizwe Mchunu enkantolo lephakeme ePitoli. Mchunu utshelele enkantolo ukuthi bekede lwadi ngekuhlala kwayo. Wenda netinsolo letithi hamba ngatfola timpepha letibuya kuyo. Malema used to go around and say that he controlled all court of South Africa and the justice of system of this country. And that is still a crime. It is respected the court during his trial when Kill the Poor, Kill the Farmer song was put on the table by Afrofora. Mchunu wasola Malema ngekuvikela abantu labachamuka kulamanye amave labede timpepha tekubakuleli ngalokusemthethweni. Usola Malema ngokuthola imali ngedolo ka-60 million emarandi lebuya kumacimbi abantu baseNigeria labathengisa dzakamiva. Lenkantolo ivune Malema yaphoqa Mchunu ukuthi akhiphe isitatimende esiveni axolise Malema. The allegation is that he had said my client received monies from drug cartels, Nigerian drug cartels. And he quotes the amount to be 60 million rands on a different day, $60 million. That's the claim. Lenkantolo igcine ivumelana nebameli baMalema yakhipha isijubo lesithi isikhalo saMalema kumchunu siphelelisiwe. Evikini lelengcile sikhulumisene nemholi weMarch and March Jacinta Ngobese Zuma ngemuva kwekuthi inkantolo yemthetho-sekelo ikhiphe isinqumo lesithi ke bakhoseli angeke basakwadi kufaka kaningi isicelo sabo. Ubese ke wenda tinsolo ngalabo labasuke bakhosele kuleli. Kepha kuchubekela embili ngalolidzaba simukela Dr. Vusi Sibande lovela eAfrican Diaspora Global Network. Dr. asikwamukele sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabingelela ngibonge kakhulu kunxuso. Dr. Jacinta wende tinsolo tekuthi ke labo labafika kule live bate ukhosela bafike ke bese baphambana nemthetho bende lokungasiko ingabe kuliciniso kanganani ngekwati kwakho? Akulona iqiniso lelo uma ekhona owephule umthetho kusho ukuthi kungaba ilabo nalabo ngoba abantu siyazi ukuthi kuvamisekile ukuthi abantu bawephula umthetho kodwa ukuthi abantu ababuya ngaphandle bafika bephula umthetho akulona iqiniso lelo ngoba akanazo into angasikhomba zona ukuthi bawephule umuphi umthetho ngaphandle kokuthi kunenzondo nje kuphela ayikhulumayo ebasola ngento engabhalwe ndawo ephuma nje engqondweni yakhe kuphela. Dr. uphinze wakhala la ngikuthi titolo letinyenti tiphathwa ngibo babuye ke bafike netibhamu nikile yini nahlangana nesigameko lesifana nalesi? Okokuqala nje ukuphathisa ibhamu lapha eSouth Africa kuyikwephula umthetho kulicala libomvu kakhulu. Ubani nobani ophethe isibhamu esingeke emthethweni uyaboshwa. Usho khona ukuthi kusho ukuthi amaphoyisa awenza umsebenzi ngoba bengaboshwanga nalabo abantu. Wenza insolo njalo ezingekho azicabangayo yena azikhandela zona ekhanda lakhe. Kanti ke labo abafikayo ikakhulukazi iziphepheli abasemabhizinisini ezitolo ngabantu abenza amabhizinisi njengabo bonke abantu abavumelekile ngoba iziphepheli zivumelekile ukuthi zingene emabhizinisini ngoba azivalelwanga ngaphandle njengabo kuhamba nje kuphela abengeboni zona iziphepheli. Dr. uphinze wakhala lapha ngekuthi kusene kwenteka loyo ke lafuna kukhosela livukela mbuso lapho ke asuka khona. Ninato into indlela tekuthi nibuke ukuthi phatha kwalabo labafika kule live ukuthi ke akhosela ngabese ke egcineni avukele umbuso. Ayikho into efana naleyo nje okokuqala ngoba umuntu wonke obeka isicelo sokuba isiphepheli umthetho uyadingisisa ufune ukuthi lo muntu usuka kephi kanti njalo uRSDO uyabhekisisa kahle ukuthi isikhalazo sakhe isicelo sakhe sithini. Selokho nje kwabe kwizicelo kwaba nodaba olulodwa nje vo olwaseBurundi ngabo 2000 olomuntu owayelwisana nomphathi wakulelo lizwe kanti futhi ube ngumuntu ophikisanayo kwezepolitiki hayi ukuthi la ngamavukela angafika avukele umbuso wala eSouth Africa ngoba sekuze kunamhlanje selokho iSouth Africa yawenza umthetho wasekhaya umthetho weziphepheli akekho umuntu oseke waphinde wavukela umbuso walapha ekhaya. Dr. ukhale ke nangekuthi bafika kuleli bashodise netinsita ngelwadi lwakho ke kuliciniso kanganani lokho?
Iqiniso ukuthi uma ekhuluma ngokuthi bafika la ekhaya sibaboneke futhi besenza kumbe kukhona abakwenzayo okuphuma endleleni kumbe lapha kusuka futhi ngiphinde ngisho ukuthi yonke lento ekhulunywa nguJacinta ngephuthe ngebhadi into ephuma engqondweni yakhe ngoba ayikho neyodwa enobufakazi kumbe ebhaliwe ukuthi isike yenzakala kumbe yabonakala. Uma ekhuluma ngokuthi badayisa mhlawumbe kube nabanye ukuba nezinsolo zokuthi kunezidakamizwa eziphathwa ngabantu iziphepheli, akuyona futhi into esidibane nayo leyo ngoba abantu abatholakala besenza izinto ezingekho emthethweni kubhaliwe ukuthi ababoshiweyo bangapi, and siyakhumbula ukuthi umnumzana obephethe amaphoyisa kusese ngubaba uBhekicele uye wakhupha izibalo kwabonakala nokuthi inani labantu bangaphandle ababoshiweyo emajele lincane kakhulu uma liqhathaniswa nabantu lapha eSouth Africa kunalokho bekushiwo ngoba beliphansi kuka 10% imbala. Dokotela nithini ngalaba labashaya emaphoyisa uma ngabe benta lokuphambene njengoba bayabonakala etinkundleni texhumana? Abashaya ngamaphoyisa laba ke labathuke babe sebashaya emaphoyisa njengoba sinokubona phela etinkundleni texhumana nobe ke imifanekiso lapho ke balwa nemaphoyisa uma abalwisa esikhatsini lesiningi kusuke kungilabo ke labayende lokuphambene nemthetho. Uthini ngalabo? Kukhona sokuke kwenzeka angithi lento eyenzeka ibingo 2019 mhlawumbe lapho kwaba khona ukuxabana kwabantu bokuza bexabana namaphoyisa ngoba amaphoyisa akade efika kuleyo ndawo abengamaphoyisa akade ehamba okungekho emthethweni sebevule necala enkantolo ephakeme ukuthi kunabantu abathengwa zinkampani ezibalwisayo bafike kuleyo ndawo bengenalo igunya njalo bengazisanga amaphoyisa akuleyo ndawo ukuthi kukhona abazokwenza. Umzekelo waleyo into enzakale eJipi kunamaphoyisa abesuka ePretoria kanti abengazisanga amaphoyisa aseJohannesburg okwasho ukuthi namaphoyisa athi cha abantu banelungelo lokuzivikela uma amaphoyisa efike senza okungekho emthethweni njalo engekho efike ngendlela engeyona okufanele bafike ngayo. Asikugqugquzeli ukuthi abantu baxabane namaphoyisa kanti njalo siyasibagqugquzela ukuthi namaphoyisa mayesebenzisana nabantu akasebenzisane nabo angenzi lokho okukhohlakele njengoba sibona nje iMadlanga Commission ibonakalisa ukuthi bakhona abanye abasuke mhlawumbe besesiphoyiseni abasuka benze into engekho emthethweni. Yikho lokho ebesibone kusenzakala ngo2019 lapho kwaba khona nengxabano. Dokotela sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngibonge nami ngekho. Udokotela Vusi Sibande lobuya ku-African Diaspora Global Network. Kanti-ke tinhlangano tepolitiki ePhalamende diphawulile ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo lesiphikisana naleminye imithetho yetempilo. Lesinqumo-ke sithathwa njengalesitawuhlehliselwa emuva imitamo yahulumende ikuthuthukisa luhlelo lwetempilo. Umthetho longaphansi kwesigaba se-36 kuya e-40 bewufuna-ke ukuthi bantfu labafuna kuvula imitfolamphilo netibhedlela baqale-ke bathole isitifiketi kuhulumende. Inkantolo yomthethosisekelo ithi-ke lo mthetho awuhambisani nemthethosisekelo. Emalunga ePhalamende lasebenza ngaphansi kwelikomiti letempilo nalamanye layingcenye yalababukisisa lo mthetho nawusacubungulwa bavakalise imibono yabo ngalesijubo. Effect of this judgment is that section 36 to 40 have been severed from the Act while the remainder of the National Health Act remains valid, intact and fully operational. The ruling has important implications for the implementation of the NHI Act. We fundamentally disagree with the outcomes that undermine transformative interventions. This is something that the government of the day must go back to look into and start considering the propositions that we've already given in committees. The Freedom Front Plus warned years ago in Parliament that NHI legislation would fail if its constitutionality were challenged in the courts. Action SA urges the Department of Health to be truthful to South Africans about the status of NHI. I-MK Party ne-EFF babude ukuthi ngabe ngubani lo tawuhlomula kulesijubo. I-EFF ngalolunye ihlangothi yexwayiso umkhakha wetempilo lotimele kuthi ungasebenzisi lesijubo ukuqhubutela kungalingani kulomkhakha. Kuletinye nasibuya ititolo. Inkomazi Special Economic Zone ibambisane nelitiko letekutfutfuka kwemnotfo letekuvakasha babambe ingqungquthela yetimboni nabosomabhizinisi labasakhasa eMalelane.
Kwamukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucetsa ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Kuyatholakala nasetinkundleni texhumana ngekuthi SABC Tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Inkomazi Special Economic Zone ibambisane nelitiko letekutfutfuka kwemnotfo netekuvakasha babambe ingcungcuthela yetimboni nabo somabhizinisi labasakhasa eMalelane. Inhloso ke kuvula ematfuba emakethe kutfutfukisa timboni letisemaphandleni nekusita emabhizinisi lasakhasa ukuthi yakhona kufinyelela mhlaba wonke jikelele. Dokotela Msane ungilomunye walabasakhasa etimbonini kanti wethemba ukuthi lengcungcuthela itawuvula ematfuba. Unelibhizinisi lekukhicita insangu layisebenzisa kukhicita emafutha ekugcobisa. Nanobe kunjalo kusengumcansa kukhula kuleli bhizinisi. Sifuna ukuthi sisitakale like esayidini letimali like something like emafundini ukuthi sikwadi ukucultivate. Kulomkhakha kukhula yimbi yamalanga onke. Kanti ke Philisiwe Nkabinde ufuna ematfuba laphathekako nalabatawuthenga ngekweliciniso. Testing assistant ema product testing nekuthi basithengele or bas assiste ngema container lasingakhona kusebenza khona. Angetulu kwelikhulu emabhizinisi labe ingcenye yalengcungcuthela. Bahleli bathi yakhelwe kungenelela lokuholwa impumelelo. Silethe futhi nema institutions laba betimali ema banks nawo akhona ngoba bane role lokufuna bayidlale ekutheni banikete imali hayi kuphela ngokuthi baba support in terms of finance but also the non-financial support. Hulumeni zabe yema skills ngoba ungayivula ibusiness kodwa mawunganayo I know how ekutheni uyiphathe njani khona ukuthi ikutalele iprofit. Usamile kepha umbuto lothi ingabe lengcungcuthela itakwelekelela yini ukutfutfukisa emabhizinisi lasakhasa. Lithimba letati litawuba nemhlangano namhlabuhlangene kude kuxoxiswane ngemijovo yemigomo lengaliswana nekubedvuka kweEbola eMpumalanga yase DRC. Hu kanye netinhlangano tetempilo eAfrika timemetele inhlekelele yetempilo ngalesifo. Ngekusho kweHU bangu 131 lekusolwa ukuthi ke babulewe iEbola kanti kusasuleleke 500 kulandzela kubedvuka kwelihlobo leBondo Bogyo. Ola isebedvuke eDemocratic Republic of Congo kanye naseUganda kuphela. Lokhu kungencele ligciwane latiwa ngeBondi Bogyo lelethiwa ngesifundza saseUganda lapho latfolakala nga2007 na 2008. Libulala 30 kuya ku40% abantu abasulelekile. Inhloko yamhlabuhlangene ivalise sekukhathatia ngephephethela kweEbola kulamavela amabili njengo letinombolo tibonakala tikhula. Early on Sunday I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. Seliqubuke emahlandla lalishumi nesikhombisa leligciwane eCongo kusukela laqala kutfolakala nga1976. Tati titsi tisacaphe ngelise libukhali lesimo. Under the health regulations, the WHO is empowered to make certain declarations, and one of the most important declarations is a public health emergency of international concern. The Department of Health, together with the National Institute for Communicable Diseases, are working closely with the World Health Organization and Africa Centers for Disease Control and Prevention in monitoring the evolving Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. Live le Rwanda lihlolisisa labo labangena baphinze baphume emnceleni wayo neDRC. Leli liletha tinguquko letinkulu kutekufundзela nemakhono. Lokhu kulandzela ukuthi iSouth African Qualifications Authority nobeke isakha isuse tiqu letilinganiselwa ku1100 lethi ke setiphelelwe isikhathi. Labasemagunyeni bathi inhloso yalokhu ukuthi letinye tifundvo atisahlangabetani netidzingo temisebenzi yakulamalanga. Isakha ithi tikhungo tetemfundvo lephakeme sevele ticalile kususa ticu letabhaliswe embi kwa2009 kwentela kute ugcila eticwini letivumelana nesimanje manje. We need to move on with the times as well. There's a demand of future jobs, your AI, your
greening, your just energy transition. So the system has to be ready as well. Without confusing, we have the OQS space where Quality Council for Training and Occupation plays in NQF level 1 to 8, which is mainly around colleges, TVET colleges, and some of the what we call community colleges. So in that space, what we're talking about 1,475 qualifications. Umtimba lobuke ticu uhlanganise labadlala inzima wetfula luhlelo lwe-National Qualifications Framework eGauteng kuxoxisana ngemhlahlandlela nekususwa kwale ticu. We need to understand the NQF as an enabler of access, not only access but mobility, and then progression and redress. Kuphinze kwaxoxiswana ngekubhaliswa kweticu ku-NQF, kubongwa kwemtimba yabosolwati nekwesekelwa kwetemfundo lephakeme. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe kukuphatha njani ukuthi umbuso nobe isakha ufuna kususa ticu letibalelwa kunkulungwane etikhungweni temfundo lephakeme kuleli. Umbono wakho uyalandzela. Umbuzo wami usekuthenini njengoba umbuso usufuna ukuthusa lezi ziqu ngabe labantu abesebenzenzile lezi ziqu futhi lokho sekuchaza ukuthi kubona ayisekho yini emthethweni. Njengoba kunabantu kabe bachitha isikhathi sabo bachitha nemali yabo befunda baze bathola lezi ziqu abazitholayo abanye baze bayasebenza ngenxa yazo ziqu lezo njengoba sebethi bayazivala ithini indaba yalabo bantu bazomiseka kanjani. Ibeke ngokulomqubo ayizokuphelelisa abanye abantu ngemisebenzi. Iyo into esibuzayo nakule misebenzi eSouth Africa inqabe kangaka. Njengoba kuthiwa ke i-unemployment inkulu kakhulu la eSouth Africa sekuyaba sekhona bazolahlekelwa imisebenzi yabo kunzima kakhulu abantu bazodla udaka uma kunje. Uhulumende nakuzela kwezefundo ngathi akazazi ukuthi wenzani. Into yenenye ethi ifundo bafuna ukuyijugulula and abayijugululi ngendlela efaneleko. Akusiphathi kahle sibahlali baseNingizimu Afrika lokho ngoba kuyacaca ukuthi abantu abaningi batawulahlekelwa imisebenzi nebantwana labasetikolweni into labayifunzelako ayisekho. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethethu first bakutiphendvulela ngawo. Nazivakashela emakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kuna Ephraim Mabilani kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Ephraim. Asibonge Rebecca sibingelele umbukeli emakhaya sisho ukuthi lebangatlinzela namuhla ehlelweni letphuma embiteni sobe sibukana umhlangano wosomabhizinisi labasafufusa kulesifundza seMpumalanga siyophinze sive kabandi ngesifo seEbola ngithathe tinzambo ngitibuyisele ku Rebecca. Khulu Ephraim kanzi itiyagoca dalamuhla asiphindze sihlangane ngalwesine betelama leti ngensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu lento zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngulehle ngwane. Sikwamukele sibingelele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngwalelo muhla ngisho ke gqola umlomo ukuthi mahleke amathuba emvula mabuya kakhulu kati tifunza ke ngololo muhle letselgwini ne11 njengoba lapha kuye ke la 60% ngazeka ku 30% mawukhuphukela ke la isifunzele Northern Cape kanzi ke limbonye ngemafika kakhulu kati eMpumalanga ye11 ngololo muhle kanzi ke la elangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula simile ngaye ke la 60% kakhulu kati ensholo la Kapa ngololo muhle kanzi ke aqhubeke njalo nengibonye ngemafika kakhulu kati eMpumalanga ye11 ngololo muhle kanzi ke ikhona nalengungu lokhombisa ke khasa phasi kuleto nzawo leto kanzi ke isixwayiso lesivala kwa South African Weather Service kusihlwa
lomuhla likhombisa ke kuba nemvula lematima mawubuka ingcenye ke la yesifundza ke la Eastern Cape kanti ke nelwandle likhombisa ke ukugubha amagagazi ngalomuhle kakhulu kade ensholo langakapa ngalomuhle kanti ke naselangeni lakusasa sicubekile lesixwayiso njengoba elwandle licubeke njalo negubha ke amagagazi kanti ke nalomoya lomatima lobonakala ke ukhona kakhulu kade ensholo langakapa ngalomuhle kanti ke masibukele mazinga kushisa kusemenjani elangeni lakusasa nasibuka ke sifundza eGauteng indzawo letifana nabo Pretoria lapha ku18 bo Johannesburg lipholile kanjalo nakubo Vereeniging kwalomuhle bo Carletonville likhombisa kuba lapha kuye ke la 18 kuleto indzawo leto kanti ke iLimpopo indzawo letifana nabo Thohoyandou lapha ku23 lipholile wehlele bo Giyani bo Phalaborwa lapha ku25 22 mabuka indzawo letifana nabo Bakersford 21 eMokopane ngolalomuhle kanti ke the place of the rising sun eMpumalanga eMashishini lapha ku19 lipholile kanti ke naseMbombela ngaye ke la 22 wehlele eMelo nga18 kepha ke kube kubanza ke ekuseni Standerton ngolalomuhle kepha ke la liphole ke ngesikhathi ke Ntsambama ngolalomuhle kanti ke iKwaZulu Natal mawubuka bo Vryheid lapha ku21 eMnambithi ku22 ngolalomuhle kanti ke lipholile mawubuka bo Kokstad nabo Port Shepstone ngaye ke la 22 kuleto indzawo leto kanti ke Eastern Cape indzawo letifana nabo Malitswayi lapha ku17 wehlele Komani nga20 emakhanda ngaye ke la 20 kanjalo nakubo Gqeberha kanti ke mawubuka indzawo letifana nabo KwaNojoli lapha kuye ke la 21 ngolalomuhle kanti ke sifundza iWestern Cape indzawo letifana nabo Vredendal lifuthumela nga28 kepha ke mawubuka bo Beaufort West lipholile wehlele bo George nga21 Mossel Bay lapha ku19 kanti ke 22 mawubuka ke la eCape Town ngolalomuhle iNorthern Cape indzawo lefana nabo Kuruman 21 Uppington 25 Springbok wehlele bo Calvin likhombisa ke kuphola ngolalomuhle kanjalo nakubo DA ngaye ke la 18 ngolalomuhle kanti ke sifundza iFree State mabuka indzawo lefana ke la nabo Bloemfontein lapha ku20 and Welkom nakhona lipholile uye kubo Bothaville bo Kroonstad ngaye ke la 20 kanti mabuka ke la indzawo lefana nabo Fixback lapha kuye ke la 17 ngolalomuhle kanti ke sifundza iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo Tosca lapha ku23 bo Vryburg kanjalo nakubo Taung likhombisa ke la kuphola ngwalelomuhle angisho ngithi kungakube ngikuphathele kona busuka bube buhle emalangeni lamahleme.